Tahanya ye kete bia de wada ye kwa wada YouTube de kha wa bata pa la le stem cell mo no ta le stem cell ni ake wada na profit organization de kha office no wada lo wa si de DC mo no do ta le stem cell ni wada ni wada ji le UN wada le UN peace wada operation of hola do ake wada na profit kha le we me akwe ma wada ba kha le research ba kha le ta du ta ya ta i lo wa lo do ma du kha ya mo ba kha le human right နာကေမာဝဲချေအခုနေတော့လအတမတော့လွန်ရနာဝဲကွယ်မှုဝဲတာပါကွယ်လေးတကလည်းမီတော့တာတော့မနော်လာဝဲကွယ်ဝဲဘခါတော့လအဝဲကွယ်ဘခါတော့ဝဲကွယ်ဝဲဘခါတော့တာထူဖာတာဘလောကကောလတာထူဖာတယ်တော့ဘာလာမန်နီဝဲဘာလဲတော့အဲ့တော့โอเคတကကြတီတဘလကတဘလဝလဲအိုတော့အိုလောချောတဲ့ဖာနမနော်လက်ခက်တဲ့ပြဝဲတာလီအလီအရေကလုံးမနော်တော့တလည်းရတဲ့တော့တဲ့ထောင်းဘောလားတလည်းကောလဝတာကတော့ C-section မြေ separatist မြေနေadmit tak to play la earth so ba do admit tak to play la lobby la pho ba do admit tak to play la တဲ့လေ international platform พอคนนี่le tia ko ga me nya ni ake wa tak to play la ri la ma admit tak to play la so the po ba ma na ki ni tak to ya da le ko la rebel မြေ ge arm groups မြေ ge malaysia မြေ ge tak to de pha ni le tia ko ga me nya le တဲ့လေ tia ko ga me nya ko le international platform wa ake wa tak to la to gi de wa tak to la to to po tak to la lo me sha ma tak to de pa ni mi wa la na ni mi ke wa si ni mi tele si session mi ge mi tele separate mi le tia ko ga me ya ni a mi tak to la la a lo me sha a khama ne o da ge to tak to de ba mam ko len ba da o lo chwa le ta gi mi da le a wa ne kwa ma lo ma do we o mo a wa ne tak to de pa kwa ma lo ma do we o do kwa ma research kwa ma ko ta su ti nya do le အဝဲပါရကရတာကွယ်ဖောက်ခွေဝရနာဝဲပွားမဟက်တက်ပြဝရကွယ်လီကွယ်လဲတော့ဝတက်ပြတာရဲ့တဘလခါရတော့အဝဲတက်ပြဘာလဲလောကောဝတီတဘလကွာတဘလဒီဖာနေနေဘမလဲတပ်ဘလောကလေဒီဂျဲလဲကြတော့လဲတီကောဒနော်လဲတဲ့တော့လဲကောလောဤပါတဲ့တော့လဲအပါတီဘကောဘလောချာပါနေအဝဲဘောရှယ်ရလဲဘကလဲဝရနော်နေအဲ့တော့ဝဲလဲကြကောအဲ့တော့လောချောတာဝဲခေါနေဝသူတက်တူလဲ separatist the section ခေါနေတလဲတက်တူ separatist section အကေတက်တူဖလာ à hi ta cho tani le thia ko ga ji do hi ta cho tani le thi ko le ba wa de bin thi ko de bin a ba do ba ta pai ma ta to la mo la a hi ta cho tani pha do lo ko ne ta to de ba ne mi ja ta to do le rebel ba pu tho lo da arm groups ba pha da si go we malaysia ba ke o su ko ma ba ke su le su tu nga yo tu nga po za yin ma no awara insurgent mercenary ta tu ne အတဟိတကောရခဲလတီကော်ဘင်းပူပါတော့လက်တီအကောကလေကောလီတန်စပဖော်မှာနေပါတပါလေအရီဒိုပါပါပတဲ့တော့လည်းလည်းတလဲ rebel မြေ arm cruise မြေ insurgent မြေနေအတကိနေအတောက်တာနေကတ်တော်ကနေအတကိနေကဲတော့ terrorist မှာလေတီကျတော့ USA နေအတကိလေပွားမြေအမူရဲတော့ rebel မြေ arm cruise မြေ insurgent မြေနေအတော့မြေမှာကမတာသူရတော်မြေမှာ human right များအားလားနေပါတဲ့လေ terrorist မှာလား အဝနေလေမိမလဲစစ်ဆက်ရ separatist နေဝါပါဝလဲ terrorist ပါမလို့လားအကဲပဲပါတကလူလာကချတ်တ်ကေအဲ့တော့ဒါချီကောဒါဝဲမြင်အဲ့တော့အလောချောမြင်မှာတော့တော့တူလာတော့ဝါပါလဲ terrorist ပါတင်ပါနေထောက်ဖို့နေပါကွာနေတာသူတဲ့တာလာတော့ပါလာကလူလာတဲ့ချီတပလကတပလနာကနေအမှန်ကောတဲ့ UN အတကရတေတော့တူညာနာကနေအဝတေတော့တူညာမှာရတဲ့တော့ပါတူလာဦးမှာအခုနေတော့ကနတ်တကျက်ဖို့မှာနော်ဝဲတော့ ပါရကဟက်တက်ပြတာကတကလို့တွေကတက်ပြတဲ့ကျေပုံမှာနော် Butt is an assistant professor at the School of Public Policy and Governance at Georgia. အဝဲဘကလည်းတယ်ခမဟိုတက်ပြဘကလည်းဟောင်ကောင်မှာတော့ဝရအက professor ကလည်းမှာတော့ဝဲ professor ကတော့ဝဲကတဲ့တာဝဲကွယ် Mason University, and he's also, as I mentioned, a non-resident fellow here at the Stimson Center. His research focuses on nationalism, security, international order in South. အဝဲတဲ့ကောကလည်း nationalism ပါလာဥဒတာခမကလူကလူတာတဲ့ပါဒါလည်း nationalism လေဝါလဲအဲ့တော့ဥဒကလူတာကလူမတဲ့ရနော်တော့ဘကလည်းတာဘီတာဘတန်တော့တဲ့ပါမနော် Asia. His first book, Secession and Security, Explaining State Strategy Against Separatists, is a topic of discussion today. အခုမှလည်းဝက်ကွယ်လေးဘကလည်းပြီးတော့လည်း secession and security မနော်ဘကလည်းပါခမတီကောလည်းပါတယ်နော်လည်းလောကတီကောလည်းအဲ့တော့လာချာတဲ့ပါနေတီကောလည်းပူနေမြင်မှာဝဲဒီလေမနော်ဝဲ
အခုနေတော့အဝဲနေမိတာခါလပကမာလိုမှာစမပကတင်ညာ and it was published by Cornell University Press တော့ဝဲကေရလ Cornell University မှာနော် a few months ago in November of 2017. So with that, I'll introduce Essen to come up here and give us a talk, and we'll go from there. Thank you. တော့ဘာရတက်ခွဲရလဲကတဲ့တာတဲ့ပြဝဲလီဘကတက်ခွဲပါခုမနော်နာကေနေလေတာရတက်လေဘလရီဝဲบุกยีรักขีนาริยานาเบกนาเจ็บพวกเรามาก็ပြလို့เจ็บพวกเราอากาศตึกจ้าแม่တော့มันล้อตึกจ้าหน้าเรากันเนาะเราอยากเลชูว่าจะเจ็บบ่ดอกเว้เอาไว้เนี่ยว่าเตว่าขาเลย separate war are common มันก็เลยล้อคุกระดอบินี่คุกระดอบินี่တော့เตปุกุล่ะตาเลตาดูตาอยากคิดบลาเวลากินนี่ว่าปလဲတော့ထီတပလခွတ်တပလနေတော့ဒုမနာနော်မာနေတော့မာဒီနေပါကွာလာ separatists are common လဲနေ61945ရတတ်တို့ခိဘလောက်ဝေမနေပါကိုင်းဒီဆိုရပါ come on to access many as nationally civil war as an interstate wars အဝနေအဝတဲအဝကွယ်ဖြစ်နေမှာနော်မပါတယ် in the system. And it's not just that the separatist wars are very common, it's that they're very deadly. အခုနေတာတဘကလည်းပါဝဲလို့ထီတပလခွတ်တပလနေမိနာခါလအညညဒွားတော့တဘလခွနဲ့ကြတာတီတာပါတော့လားအကွယ်ဖြစ်နေဘကွာကတိလာတဲ့ separatists တို့ကြအဲ့ဒီနေwhere separatists was last longer than other civil war ငါဒါမင်းလာဘာလဲအဲ့တော့နေကတီတပလခွတ်တပလတဲ့ဖာနေတာခမနေလေဖာကြီးဖာထောလားအဲ့ဒါကြတာ civil war နဲ့ဘယ်လဲတီလကောက်ပတတ်တဲ့ရန်ဟိုဒါလေပါကတဲ့အတတိတလောဘလောဒါလေတတူတရလေပတက်လေတပတာပရာဖကိုအဖေဒါတွေ့တော့လေပြကောက်ခိုင် NUG တဲ့ set နေတမီလာကဒူလာဒါနိခီသချီလူချီတော့ပါတို့အဒူလာဒါမှာပြလာချစ်ကွာလာမှာကွာလာဟိုဒါလေအထီရကောတဲ့တတိလောဘလောတာလာအခုနေမလတမနဲ့ကတီတဘကောက်တဘလောဟာနေတဘလောခေါနေလေဖာကြီးမောဂျာနေရဝဲကွာဝဲတေဝဒါညမောနော်နော်နေတော့အဝတ်တက်ပြအဖေနေမောနော်ဝဲဟေဝဒါဒိုရတာလောကွယ်လေးတကအမီလေFerrum 2004 when we kweli ni meda phali ne we hear about the source block la the chiefs of violence in the world today what te bya ka le violence ba ka le tai lo wala la le taw ta de pha ma when 2009 bin no ta de pha ne mde le wa ma research de pha ne wa kweli de pha ne ani me ji me de le na ga ni chi ki chi na de ne atagita klo ne bte ya la ata dololi no bla ma wala atagita klo la de kwe de pha ne awa ba lo da ta chok ton ta ta ni thom pole na apply ma no that separatist conflicts are the chief source of violence in the world today. Now, such separatist conflicts result from a simple incongruity, which is that you have ethnic groups or national groups demanding autonomy or statehood on territory that a state is unwilling to give it up. Right? But interestingly, အခုနေဝတ်တယ်လည်းမကွနဲ့ခမနဲ့ဟောကလနဲ့ဝတ်ဒူဒါရတဲ့ဖာနဲ့အကေဒီအဝဲခေဝဒ autonomy မြေမြနဲ့ state ဟုနဲ့ခမတီတပလကတပလဘာစနာတီကလာဝတ်ပုတ်ပြနေတယ်ဟိဝဒပါအခုနေတော့မြေကွက်လက်တောက်တာပါခုနေတော့အဝဲနေအမေးလာဒေါ်တူဒေါ်ထလာဒေါ်တလည်းလာချောတခါနဲ့ထလောက်ခလနဲ့ဘာကလည်း federal နဲ့ဝတ်ဒူဒါလည်း federal နဲ့တော့ not တူလာလောက်ခလနဲ့လာတော့တာဥပြကောတပိလက်ခဲညူဟာတဲဝဲနေလားမင်းလက်တလက်ကလေးတိပါဘာကမှ research မြေကကွယ်လီကွယ်လဲမြေလေဘာကမှ case study ဘာကလည်းပါဒူဒါလည်း federal အကောလာနေဒီတော့ not ပြပါကလည်းလက်ကလေးနာကေမေလည်းဝတ်မှာလည်းဝတ်ကလွယ်လည်းတီတပိကောတပိဘာမှာလည်းအဝတီတပလကောဘအဲ့တော့ okay တီတပလ okay ဒါတီကောတော့ဒုမှာမှာဝဲ research ဟောမှာဝဲ study ဟောကွယ်လီနော်တော့ဒုမှာနော်အေးဝဲတက်ပြဝဲတာတော့ဝဲဟိဝဲဒိုခါလလောတော့တာဝင် they were not all separatist claim resort in violence denied by the state အခမနဲ့ပါလာကလောကတီတပလကောတပလနေတနနော်နေတကယ်လောဝဲတာလေတာစုစုခေါ်ကလေတာမတီမာဝလေတာဒူတာရကလေပါမောနော်တော့ not all separatist claims result in violent denial by the state. Oftentimes, states will negotiate peacefully with the separatist movement and give them concessions up to and including independence. Come on, the block on it, while I look to the big of the bed, funny, not the aware. But they are a little death go whether let death go whether or the killer and the short born in level
có đó là consensus không mà nếu ta tạo lập lo đó là nó này cái tơ cái là vậy thì bị có thì bị nó lo đó nó là cái tơ cái là ta ô khử cái lúc khó mà ô làm mà vậy thì vậy nó mà à con này vậy đôi giờ là bao mình coi lo bao cái lo đó nó này cái đó vậy ta được ta ya đó nó đó này à vậy đó cái lo là ta tết có bao à con này tết họ vậy là thì bị có thì bị nàyเนี่ยก็loที่ดูก็จะเป็นเนี่ยว่าเนาะนะเปิดได้เลยมันดูไปยอมาเนี่ยนั่นดูไปยอมันรอปอนบ้านดูรอปอยไปยอสื่อเอาไว้เนี่ยแต่ที่ผ่านเนี่ยวันเนี่ยแต่มันควาลิตี้ดูก็จะเป็นเนี่ยอาจจะรู้แล้วกันแล้วก็ที่ดูก็จะเป็นเนี่ยเราเราบ้านดูรอปอยไปยอสื่ออันตรอดเราแต่บ้านเลยชอบเลยไปยอคิดตัวขวดได้เลยเราเราต้องมีอะไรที่ดูก็จะเป็นวันนั้นเลยเนี่ยเราที่นี่ก็เดินมาไปยอมาได้วันละเอาไว้เนี่ยยัดเราว่ากันรู้ยัดเราว่าดูรอปอยไปยอสื่อว่าชอบเลยบ้านเนี่ยวันนี้อันนั้นบ้านอะไรที่ดูก็จะเป็นตามมาวันนี้เล็กเล็กแต่ก็สุดที่ก็ta bờ ta bra ya la sự ta bờ ta bra cái cho su di mo si awen awen te la ba ne ba khel la awen ni da awen ko ma ne ba ga lo ra no da ti de ka de no na ga lo da le test ko ga le ki da ma ne concession mo concession la da a ka ta ga le ta ba de le ta mu ta khu kle la mo Obvious question then becomes, why are some separatist movements dealt with repression while others win negotiated concessions? And then of those movements that are dealt with repression, why are some targets of especially harsh violence? In other words, what explains state strategy against separatists? I hope to convince you today that external security holds the key to answering this question. According to the external, Mampolo Tal Manega to the big of the brain of Kelly. Talera Terani, external security explain state strategy against separatists. Come on, Makal external scrutiny. Taleta Cladeba, Kumati Gordon on it. I mean, come on, about you with that. Talent Miller let it be got the brain. Tiago, I imagine at the no on it. Tiago, I thought when at the Tiago, I mean. Edo Marquana, they are separatists, Italian Veloa to the Blick of the Bene. Yellow Russia, Le Cavada, Ukraine, Cavolo, all Ukraine, by Ukraine, Laula, Russia, go there, Bane, Edo, Ola, Choy, Ogida, Russia, on Awani, our Chatoli to the Blick of the Billo. No pay one le, Pichada, Russia, Le Ukraine, and now Lonas and Dobas and Mubara, that the Blue Willulani. The Le Bubara, the Blue Willulani, Russia, and all attack where they are put Tugler, Galanula Macho. I want to lay a gun line, Ojanilla, Mahonino. I want a mimilla, the Miguel, our separatist garden, I want to learn Tico weapon at Tabayo Padola. And by you at the Tiaco Camachana, Walla. The little minute it because the Bene. I want a don't mean Bubara that the baby we and Tiaco and all that up with Douglas, Logo Machana. I want to pay that do pay my go. May my go, what I pay Israel plus Tatagin. The list to Lustan is store of Tagala UN, but Tibala caught the Lucy Sabine. He without mail plastala. Couple plastana Peter Tokuya, Jessie Blenny, Jessie Huga, whatever. One plastan and Bubara, that the blade William, another plastan, Bubara the blade. The love Bubara the blade will buy. Come on, order, but don't buy it to put the water kill call at Talana, or if you what we call Israel domain. I wasn't like a couple of Bubara the blade we couldn't. Tia corn or attack for the up with two like here, man. I don't plastam the Bubara at the blade on him, but the government here made the away tepia where baka the eternal scrutiny explain man or tepia man. That external security concerns explain both whether states will coerce separatists as well as how much they will coerce separatists. This external security argument stands in stark contrast to the existing literature, which focuses. Nobody quite at again and do more, quite again, he never lit Blibiano, what now partly the parudo. Or come on, away 12 2023 when in the Google and the Tila, Walter 2009 institution got a video points when a Conningham 2014, 2014 and Kito that Lira, the Legoriva, away Mdela, our hidden leader, our way, whether we don't know what the Piavaka to be called the Brazil farmer, no, away a Pagayama. Mainly on domestic factors. I can talk more in the Q&A about what the existing literature says. I won't get into it in any depth right now. But suffice it to say, they focus mostly on domestic factors, and I'm bringing the international environment into the equation. I want to let theory, let that take a now come on, let that take a secession, large and rapid shift in balance of power. Secession. I want a secessionist. But like a secessionist, or a military. Bakaletho. I want to Muthi Boming, Muklo, Kwame, demography, Talawa, the middle secessionist money. Would I could look that way more? Come on.
la ka lu da wa no na do pa wo institution ora ba de ko da ta pa ta pra da ta to da tho da wa mo no awan ni min le secession ni ani ne ta le secession ni ne ar ke ora do bo pa ar ke ora ta pa ta pra ora ka lu da wa mo no ne mi su da to ya da le ta to rebel re ne a ka lu do wa da le rebel no ka ne wa le de du wa le de du le ta le rebel ni nationalism to wa nationalist to wa rebel ora ta le pa de du la de tu lo ba do pa ta pra ba pa de du la de chai wa da ba do wa da tho da ba do la le rebel common pa de du si ya ne ke wa ka lu de blu ka lu pa ko la da si min mi pa de lu la cha de si la a de di to da wa secessionist ba ta le secessionist ne ke pa de lu oda abdo ba oda ko na ra wa ro ke che ta ai do o mu li da ka cha da oda ka cha da pa da wa secessionist ko da no awan ne oda ka cha si mu si bo ba ne ko da ka cha mu klo we kwa da we oda ka cha no da population da we da oda ka cha ta pa da pa institution mo no awan ne secessionist ne le ya ne mo no So, to understand why security is a big concern during secessionist crises, we might want to step back and understand what is actually going on during secession. When secession happens, what is actually happening? And I argue in the book that secession, more than anything else, represents a large and rapid shift in the balance of power against the state experiencing it. 那我呢，但是生理性老的呢，我呢没得看了提高的边呢，看么呢 balance power，看么把过到来早的读，提高呢个老一米个，俺把提不高不个老几个米呢，我呢给到我的大概的看了提高的边呢，我了看么把提不高不个老几个米个啊，那把提不高不米老几个米个呢，高米老一米个呢，但是那个么呢老七了嘛的。The state loses relative power to not one, but loses power relative to not one but two actors. Right? The first actor that the state loses relative power to is the secessionists themselves. Previously, this was the mere ethnic group within a state. Now it has states of its own. Come on, what the piano color? Come on, I don't want to do it. La buku ni ke at ni la na tile mo da ka cha ko li lo ne o da ka cha ta lo da wa ne ani ne. A come on what ko la at ni lo ko le nationalist ko ye wa ba te wa ta lu da ne ma. A ko ni da te da ru pha thon ya ma pha thon ya ko da ko le kwa ti che che. A we ne ko da represents the slippery slope. A tu da ko do ba ta tho lu pla ya ma and a we ni tha ya ru ne ye da te pya le ti che de mo ya la ma come on ne. ဘာကလည်း TDB ကောတပလီတာဂက်တာကလိုလေကောဒါ theory ခမနေဘာကလည်းတာလည်း theory နေတာတဲော်တာတဲော်ဒီဖာတော့တာဂက်တာကလိုဒီဖာအကလိုကလေဒီဖာမှာ theory ခမနေအဝဲတဲဝဲဖာအညာမှာဒါဟိဝဲတာဒိုတဲပဲဖာအညာအဝဲပါတာလီဘေဆိုးပါမှာမလားအဝဲတဲဘာကတော့လေ independent variable to third party support awara two mono third party support awara tale ne lo thi de ka de le tem ko lo thi a ko ga ne awara hanu lo ma jona te no be wa kwe sit ko da limit mono verbal financial sanctuary no tale ne lo da le thi de ka de ne kama ne kwa ma jona pedele me de pwe tu ba na ke ne a te mo limit na ke oda limit mo oda pa to da we no le klo chi mi ge le wa te ne khe da le no mi ge wa hi na ta lo ta kle le no ko to du the lo kle the lo the blood come mi ge mo no wa kwe wa da wa te ba kha la ma da ba kha wa da when wa kwe li no ko le Sally Ham ma 2009 mi ge ko da lo moderate military aid ta le ne ge lo ti bi ko de ne wa mi ma che na le so a ta su we na ge ne no ko ne ya do me bo ba da ta de we no ko ne wa ta tho da ta to da wa ma da do no ne ko wa high ko ne fight alongside mo no ko ne o te pya da ga ko do tu nya mo ka le ta du ta ya kha mo ne ni me ge lo ya ti de ko de ne kha ma pa ha du jo da na la te di mo ko na fight alongside ne ba le ga ne me su ta o na me cha cha ma je na me du de tre khu da na me cha de tre na cha wa ti mo ta le ti de ko de na ta la cha ya na me le rebel me ge arm groups me rebel me arm groups me ge laแต่ละมิลิชามีเอสเจมีเนี่ยเล็กกี่ว่าดูจะตัวน่ะจะตีบ่าวันนี้กว่าชอบชวนมาเจอแล้วก็จะตีนอดมีบ่ามาหูมาบลาเลยเนี่ยหรอวันนี้มาหูมาบลาดาเผยแต่หูทำบลาเผยดอกเผยแล้ววันมีเลย rebel the armed groups the เอาไว้ได้ the insurgency partner เอาไว้กว่าสิเอาไว้ได้ theory dependent variable strategy against separatism เนาะเอาเข้ามาเนี่ยเอาไว้ได้เราช่วยได้ละ
awada di tole party pada no ne pa ge lo la ko bu no o do ba lo ko ti ko o pa sa la ke do wa de do hi we ti ko ba do ko we low probability of war ne ko ma death kwara negotiation ulo ma concession manita ta la blo ulo ne ko high probability ne of war ma limited the third party support a common ne kwe mu ba le ga do da policy de pa the block ya da le ko wa le peace wa da ko le peace wa industrial complex kwe mu ba 32 he la ga ba ja ta ge ko high probability of war moderate when a third party support militarization a ko ne ba de ka su wa da ba ta ga le ko ma ka ma ha wa da ti mo ne away ne the thing ma do ya da le pe ya su wa ka ne ba da do ne do la da ma wa da ka la da le mu klo wa kwa ko wa le ta bu ta ba ko wa ya ya kwa ka ma ko high probability of why have three party support collective repression come on po khoi wa le a come on do ba le lo ko ba le de do he wa da ko de lo I wa mi wa le lo ko wa da le ba la ge lo da ti de ko de lu ni di so su de ni ti de ko de ko ne wa ne kle la ma wa de pa ma no awan ne be mi kwa le kle le ta ma ba ko ne negotiation concession ne pe yo ne ma wa na ke ne awara de mi la ma do ba ko wa le high well limit 3 more probably sport policy di ma wa do du ya do moderate 3 party sport administration ma so ma wa je ta du ta ya de ma wa do ma wa pe le ma wa khale kha la ma no awan ne ba ka le ta de lo ko wa ti de wa de he do hi na ti de ko de ne ta la ma wa de pa ma no le chu nya kha ako ne we hit ne we do da ko wa me ge cha da le pa cha da le we India de Kashmir ta ge me ge mo no he we do he we do mo no bo jam ta le bo jam me ge asama viet bo ja wa viet ka we Kashmir mo ko me ne tia ko ma da le ko la tu ko ne ke we federal ti ko la na ge ne le ko la tu ko ne ba do ni ge wa ti wa ko do ya wa da bu ja me ge asa me ge Kashmir me ge na ga le me ge ku ki me ge neပါရနကောအဲ့တော့ဥဒါကကြတီဒီပလကတပလနိုင်ကောင်းနေအိဒီယာနဝေကေဝရဖောလအကေဝရတာတဲ့ဖိုင်ဂျာတာလေးတဲမကောကောရလ Verizon အိန္ဒိယနေတုတ်ခွာခွာစီတကွာကဲဒီလော့ချာလီမဟေဝဒဝဲတယ်ပါကစ္စတန်ပါကစ္စတန် VSN ဝဲဘောချစ္စတန်နော်ဝနေပါတဲ့ဖာနေလပါကစ္စတန်ကောနေကမဝတဲ့ဘာကူနေအဲ့တော့ကူမနေကတီဒီပလကတပလမနော်အဟေဝဒိုတော့တို့ရမလီပေနေအဝကွယ်လေးအခုနေဟေဝဒိုဘာကလည်းတီဒီပလကတပလတာကေဘာလာကလောနေကတီဘာလာကလောကတီဒီပလကတပလဖာနေနော်တီကောလာဥဝေပူနေတော့အတလောအဝဲအတဲတော့ဟိဝဲဘာတို့နာတီဒီပလကတပလပါအမာဝကြလဲတော့အဝဲကွယ်ဝဲတာဖာအညာမနော်ဝဲနေလီတပေရတဆိုးပါမမတဲတော့လဲလာဝဲနေလီတပေနေဝဲတာတနမေကွယ်လာဖလာနေလီဝဲနေဒါဗမချီနေလီနေကောဝဒမီလာအဆာဘတ်မနော်ထာမဟာဆာလီကိုတင်မနော်အဝဲနေအဝဲတာပါကွဲမှုအလဲစtem cell မနော် stem cell လဲ Washington DC လဲဝခေဝဒါကလေဝဒါ workshop ဘာခရာအဝဲတာပါလာကလောတီဒီပလကတပလဒီဖာနေမတီကောလပူဘဒိုဒီဖာနေမာဝဒီလေခမနာဝတဲပြဝတာကတကလောဝဲတော့တဲပြနေသူတိကျနေမှာဟိုနေတော့တလေရတော့တဲဝရနေအဝတဲဝတာကတကလောတော့တို့မကောလဖောက insurgency and counter insurgency မှာခမနေဝဲတာပါဖောတာစီကိုဝဲလာဘယ်လဲတူတထ insurgency နေကဝရပါဒီတော့ rebel နာကလေမျိုးရမအခုနေတော့တလေရတော့တဲရနေနေကလောရချစ်ဒီကတပင်းနေလေတီယာကောကအမေညာနေအဒမီတာလောမဲရှာပါတော့အဒမီတာခါလေလောက်မမပါချစ်ဒီကတပင်းပါတော့အမေတလေနေကလောရချစ်ဒီကတပင်းနေတာရှိတဲ့ဆိုတေကလာကေလောဘမ်ခွလဲနေအတော့ပါညောနေမိကလောချစ်ဒီကတပင်းနေအမေနေချစ်ဒီကတပင်းတက်လေဘာနိုင်တရှိတဲ့ဆိုတေကလာကေလောအခမတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုတေလဲလေပါညောနေဘလော့ခါနေကေလောကချစ်ဒီကတပင်းပါစနာကင်းနေမှာဝတ်နေပါမောဟိုနေအတော့တီကောမင်တနေပါဝတ်တဲ့နေပါဝနေအတပတ်ဒိုရနဲ့တဆီတဲ့ဆိုအခမပါတတိပါစတ်ပါကေလောလေချစ်ဒီကတပင်းတော့ဝမာတနေပါနေဟိုတော့လူညာမောတော့မေဘလနဲ့တလက်တကလောချစ်ဒီကတပင်းနေနိမေစင်ရလေနိမေချစ်ဒီကမတနေပါတဲ့နေဝနေနကရကေမတ်ကောကရတဲ့တီကောကနေလာမောတလို့လည်းကဘတ်ဒူလောရလာတာအမှန်လားနေဒီလောရလာတာနာကင်းနေအကဲဘလူလေကမလကပါကဲဘလူတာလည်းဝမအောပါချာတာစုကိုဝဲကောကဲဘလူတာလည်းဝမအောချသေးပါကောလာအခုနေဝဲတာဂီတာကလိုနေကြတယ်ကျတော့ကောပြတောက်တာကခဲနေဟိုတာလည်းပြရောကတဲ့ဤလာတာဒူလာတာ
တော့ပြီးရောက်တဲ့ဣလာဒါလသုတ်တူတဲ့ဒီမိုစီတဲ့တူလားဘာခိတူအမေကပါဖို့လာတာလေးလွားနေအဲ့တော့တာကြရတာလဲ federal တာကြရနေမကမှတချွနေလာကိုကိုဟုတ်လား federal နေတာကမှာ research တာကကွာလေလောက်ကိုခလနေတော့ပါမင်းတဲ့တော့လဲနေအိုရရလဲပြရကောတော့မောကွယ်လေးတနော်ကိုတော့မာနာ research ကျနေမလားလက်တာကမှာတူထော်တော့တာလဲ federal ငေါလောက်ခလဝါဒီတော့တဲလပုတဲလကွာလားဟောက်ခလနဝါလာဖော်ရစစ်ဝတ်တူလဲ federal တော့ပါဟုတ်လားဘာကမှာ research လောက်မှာ research တော့တာကကွာလေရရနေတော့ပါမနော်ဟိုနေတော့တာလဲရတော့တဲပြလေတနည်းရရလားဘယ်နေလား